زي دمت حفاش إيرترايوم أوروبا أتها أرجي تهجر تزاربتي قانقو عرب نأوروبا القراء العجوز إلى مسوعوا أتها أرجيت زشمجلت أهجر مالتيو سلات تخونتاتون بلك نزز متن كم زخنة ستاتستيكا ومصنعتاتن صبصباتن سن حزبي ينصر بمسرت ابو حط ركل التشحن اسران كلتن زوصه وقعوي صبصاب ايروستات بزح حزب اوروبا وحبرت استات 446.7 مليون يقمت كابزي 15.0 بادو مئتاويت اب كل عدمه 14 عام زركبو كخون كلو 21.1 مئتاويت دما لعلي 65 عام زعدميهم أرجاويان يوم أزي ناي أرجاويان قصري مسنا كلتشان أصلاً حدن كنتصارن كله ببادو نتب 3 مئتاويت أو كلتشان 10 كابزنا برمت أنكا ب3 نتب 1 مئتاويت وسيقو نرخبه أزي نقطة نايتي زوفان أبال هجراتن بحفشة نصلات عنا دما بقندو كبير صوريو أقدمو لعلى 3 أبعد معي زركبو السبات نحد التروثينيا لعلى 5 عامت مالتيو زنبري متن تمرقوسنة شمقلنا زو old age dependency ratio أبزقوان زي زايد الله متن تمرقوسنة شمقلنا أبز حلف 10 عامتات كاب 27.1 مئتاويت ناب 33 بادو مئتاويت نهيرو متن أفراين تطورن عقمي ناتشمكغه متن تطورتش مغلطات مزعب دما بغزيه زنوتو بومبا مخانيوم كإلا تتقطبا زغلصو دحنتاو صعبيناتون بقليل زطمت ايكونان نزي بسنكي مقلقال متن وليد اب اوروبا تخصيت زل حدغنيا انفت مالت ترند شمغلنا حزبتاتو مستغنزبو بوليتيكينياتات اوروبا وحبرت درو اوياتهم كسمعوا جميرة مالو بواقع فلسات سب او صقاتات كالوت هاجرات افريقيا قداميت اعلامها نزنا يجزي بومب ممكن حانتي ابال بارلما اوروبا وحبرت ابز حلفق اني زسمعته مدره نزي اكي اعلامازي زنسريو Europe's population is aging. Over the next 30 years, our active workforce will decrease by 50 million. Without migration, we face enormous problems to keep our societies going. Yet we have the senseless spectacle of governments all over Europe freaking out about the pensions time bomb, while at the same time standing over migration and asylum policies designed to violently keep out the very young people who could defuse that bomb. Our already overwhelmed health services will sink altogether without the migration needed to redress the balance between young and old. Our political attitudes to migration, frankly, are a form of collective lunacy. At the end of 2021, the share of refugees in the EU was 0.6% compared to its total population. 0.6%. It's embarrassing that we spend so much time on this tiny number of people.
This is not a hard problem to deal with. It's actually not a problem at all. It's an opportunity. We need safe and legal pathways for people who want to come here. Stop pushing them back. Stop sending them back. Stop beating them at the borders. Stop allowing the opportunists on the right to set the terms of this debate. Let people in, let them access good jobs, and let them guarantee in that a future for Europe. ንሳ ኣብ መደረኣ ህዝቢ ኤውሮጳ ይኣርግ እዩ ዘሎ ኣብዚ መጽእ 30 ዓመታት ንጡፍ ዓያይ ዓቕሚ ብ50 ሚልዮን ኮንቆልቆል እዩ ሕብረተሰብና ክቕጽል እንተኾይኑ ነቲ ውህብ ኩነታት ብዓቕሚ ፍልሰኛታት ምስ ዘይንድግፎ ከቢድ ጸገማት ከጋጥመና እዩ ሓያሎ መንግስታት ኤውሮጳ ንመጠን ተጠወርቲ ጥሮታ ከም ናይ ግዜ ቦምባርየን እናዕወያ ነቲ ቦምባ ከም ኩኑን ዝኽእሉ መንእስያት ፍልሰኛታት ናይ ምግታእን ብሓይሊ ናይ ምብራርን ስጉምቲ ክወስዳ ምርኣይ ስግንጥርነት እዩ ግደ ሓቂ ኣብ ጉዳይ ፍልሰት ዘለና ፖለቲካዊ ኣጠማምታ ሓባራዊ ጽላለ ኢለ እየ ዝገልጾ ኣብ መወዳእታ 2021 መጠን ስደተኛታት ብመንጽር ጠቕላላ ህዝቢ ኤውሮጳ ባዶ 6 ሚእታዊት እዩ ነይሩ ብዛዕባ እዚ እንጭሉ እትፈጽም ስደተኛታት ክንዛረብ ግዜና ምጥፋእ ኣዝዩ ዝሕንኽ እዩ ብዙሕ ቆላሕታ ዘድልዮ ዓብይ ጸገም ኣይኮነን እረ ጸገም ዘይኮነስ ዕድል እዩ ነቶም ናብ ኤውሮጳ ክመጽእ ዝደልዩ ውሑስን ሕጋውን መንገድታት ከነርሕወሎም ይግባእ ኣብ ዶባት ደጎል ኣቐሚጥና ኣይንኸልክሎም ኣይነሳጉጎም ኣይንምለሶም መጻኢ ኤውሮጳ ኣብ ዝዕድል እዚ ዘሎ ክትብል ገሊጻ እዛ ቀደም ብምዝምዛዝ ጸጋታትን ዓቕሚ ሰብን ኣፍሪካ ዝበልጸገት ኤውሮጳ ሕጂ እውን ድሕነታ ቀጻልነታን መጻኢያን ኣብ እንግድዓ ኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያንን ከም ዝምርኮስ ዝነገረና ዘሎ ብወግዒን ብንጹርን ብዓውታን እዚ ርእይቶ ዝመስል ሰራም ናይ ጽርርተ ኣእምሮ ማለት ብሬን ድሬን ውጥን ህዝብታት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ መንእስያት ድማ ብፍላይ ክነቕሕሉ ፖለቲካውያን መራሕቲ ድማ ብኣጋ ከቕልቡሉን ንምቕልባሱ ዝሕግዝ ስትራቴጂክ ነድፉን ዘዘኻኽር ናይ ሓደጋ ደወል እዩ